fatalo fatu nei via fili sopa manu malo Yesu Kristo e la to umbo fai ona mau mai ale nei fasalonga a lo se fo manuia kai wa fo nei no dato ti pe ai fatto pos fatalo fai sunga fa fe naina mo to per tua io lo fa fare le manu so se va in nei che lo pe e wal fina ngalo le tua ma va au io tato wola ma lo so fu manuia ia fa stai ma wala ne ma no tato felo ai ia fa talo fatu fo i società si lavoro o fai ona ma o mai nei fa sarà ma lo so fu manuia fa stai le lo fo le tua tato via le iaso ia e apito poi fa talo per ne via fili sono il papà Semau io o fai io ma e no ne iaso ia ma ma lo ha il Polokalame. Yeah, atalo fatu mo nang fa lalo no sunga. Praise the Lord. We hear it. Ma Lord so po mo. Wa malo fa tai lang ni manelo fo le tua fa malo fo so fu mo ye lo sunga ti tai ta ko klambe. Ya me se fo ya le pa ave es o so tatu tinu. Ya itu pu mai e te nane fo ile ma malu fa lu polu. Fio so tatu tinu so se tafa. O le nei ke lope o lo maua mai ai ele ngata fu ile pa yo finga lu to fia le tua fa tuna pa ulia ma fa le malu so se fio anga ia ona o le tau swino le pa yo lo malo so fo muia malo fa yo faiva fa malo le tau atai vi ia le ri na uma kwa ke topa so ia o le tatu Polokalame nei o fa go ina why mission why now o le ale ma anga i tau ai na fa ngalo fa misionare. Ja, la foi ma fu anga wale, na na mi town vai tei nei Semau. Amen. Sa o ma fa maoni e le si time. Ia pe ia upu fu ile le fionga le tua. Fa maltana Paulo. This is the day of salvation. Yes. E le si time. You know, le lua le conditum ta pu no na fa tala na Paulo ia condito. E o le asol ne o la sol faltanga e o foi lai le ngalu fa missionary. E le mfaita tau tolo po se ia ulia tau sang fo po se sistem once lo val au le tua ia wo ia tu lo lunga ta pena automat ia ta to e fa punga po le ngale yes sir yes sir ia le ri Semau ole ulua i misionare na sent mai le tua lalo lang. O Yesu Kristo. Amen. Moni fa misionare na awina mai le atua te mai le lololangi o Yesu Kristo. O vai ngala ia pe e tau o i ta tala noa i minefia. Ona o le fio mai Yesu Kristo i le lololangi. E le isa we fatu se no tu pe na sa fatu ni fai ngalo. Amen. He's not coming to do religion. Yeah, he did not come to bring religion. Yeah. He came to establish the kingdom of God. That's right. Yeah, na fio mai fa tau nu upe fa tu alo ia. Le malo na tama le malo ia. Moni ma fa ma. He came also to colonize earth with the kingdom. Amen. Le malo le tua. Manela le wingo le upule le colonize. O le colonize o le fa Samoa ina po ile. O Yesu na afio mai le lololangi. E fai le lololangi ia fo linga la vai pe o le langi. Amen. Ia wa pe manto fo le tata. Mai ia fai ro fina ngalo i le lololangi. E pe ona fai ai le la. Ia mantua la pulo con na skai pe o le me le na we Petra ia le koloni. Ia pulea ma. Pulea ia Samoa. E manjola na mulba e mana na e fai Samoa po ile e fo linga e pe o Petania wala winga ma pu colonize. Ia o le ngana o le anganu ia le ka te lo pe na be si ele mau mumen le ona o le na atu pa le langi fe mai ma te lo le me le mo Samoa be Samoa ele ai. Ia ka kia ma Samoa ia fai. Ano winga la tala le meno colonize le fio mai o Yesu le lololangi as a missionary. Na sau ina ia fau le lololangi ma fai le lololangi ia fo linga la vai pe o le langi. Amen. Ia. Al vai na no tolu na ia le na sau Yesu le lololangi.
na sau e au mai fai ngā mālo le langi e fai le lalo langi. Tu sai, tu ngā mea vuilele le ua fio mai Yesu, ia ol matua malapanga le mele i le lalo langi, si la tu lo Yesu va pe o. E le au ngāra le fai ngā mālo le rana i le lalo langi. E le ua usau ma le fai ngā mālo e ngatai fai ngā mālo. E aula i le lalo langi. Ona ko lo mai o lato loto i le fai ngā mālo le na fio mai makeriso. Ina ia umai. O le ua fōringa umale lalo langi ma tangata o le lalo langi o lato uanga o tūmanga nunu I mea na fio mai makeriso. O le package ato na fio mai makeriso. Le entau pa Yesu ia vali ai le lalo langi ina ia fōringa I le mālo langi. Absolutely. O le pūlenga la le mālo le langi. Le government of heaven. Ia o le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngang pa ia. Ain peila na fio mai Yesu le lalo langi. Ina ia au mai le fai ngā mālo le fai le langi. Ina ia fai ai le lalo langi. Amen. Whātua e po ele le ngā luenga le te lano noa ngā luenga le misionare. O lono winga la, e pei e fōlinga mai e tauia. O le mea fo le mana o mi e te tauna fai e misionare le lalo langi. Ia, for example, awa pe tau te o ele atunu o le. Tau te le o le, ave se fai ngā mālo ale lalo langi. E tātou te oi, ave le whai ngā mālo, ale langi. Ia, toi ngā me pe whaila leo, nei o tātou, o so leo oi oi Afrika. E leo e awatu le tūmaranga nuu whasa moa e whai o. Absolutely. O le tūmaranga nuu o le langi. Yes. O le mālo le atua. Yes. O ina e te tauna to toi to tonu I Afrika. Absolutely, absolutely. Yeah. O le vaenga luna wha, o lele na sau Yesu as a missionary lalolangi. In order to restore man back into the kingdom. Longo winga toi au mai le tangata I tu tonu le malo le atua. Koe restore mai le tangata I tu tonu le whainga malo le wa afa pe o le tangata I nofo I tu tonu le whainga malo le atua. O le tupu le whainga malo le o Yesu. O le no winga o kangakangi o subjects po tangata I no nofo I tu tonu le whainga malo. Kaumuska I Yesu. Amen. O leo ke inka le siri, o pule le restore. Wa a taulo le restore. Lona winga e fōringa mai o tangata. Sai ai to tonu mua. Awa ese. O lea la wafia pa Yesu. Koe whamarkala Yesu. O mai o koe anga le maro. Kusa leo wa koe restore back. Yes. Inga ia. I loa tangata. O la tau e anga le maro. O la tau na whaie le atua. Mo le maro. E pangane. Wa lo foi wo pio sofi fa fo tangata le la wo ko ya fio mai ya le lo le tu ko au mai restore el mania la se mau wa pe o ngaluenga ia le misionare amen awa fa pe o le mele o le pattern na mai Yesu ho le lolang o lo no winga la o misionare fo la to ngaluenga le to na fai o le tatele o establishing in ngok ma fai nga loku ia tunu but to establish the kingdom of God meaning e tau te o e point ngata ho ile tupu o le tupu o le whainga malo o Yesu o le pūlenga o le whainga malo o Yesu longo winga a kakaunga mai kanga ka e kuku I lalo ipo o le whainga malo le manto o le upo o le Yesu le matei whai maltala Yesu yo to o e whainu o malava ma so make disciples o le disciples la lona winga e saumani upo discipline a wha matala le upo le disciples e si whamatalang e tatawa na so o le mosope o ke riso o le tupu o le malo e tatau na so o ia mio na tangata absolutely lona winga o le ngaluenga wha missionary e tau na o e atu tangata e so o ia Yesu ina ia maua mai nis tangata e o mai e peifo I o Yesu o lato winga mo lato wolanga to tonu o le malo I to tonu o le malo le absolutely o le mea lona rima mana ia fo ilele Semau na sau Yesu as a missionary lololangi in order to give us the dominion over creation amen na fia mai Yesu ina ia toi au mai le pule ho le a tatou te o ai e pule le lololangi wa ka ko e fo I tu se kenese ole ufa punga le sau ken sem ta mo ole pule dominion and God gave them dominion over creation le pule Yo, anga koe los la le pule lea. Inga wanga sala le tangata. Amen. O le toia fio mai lau Yesu le lololangi. Koe lele maliu lunga le sautau.
ina ia toe restore la le dominion lea. Ele se dominion fo ile le va pe ka o se ele se pule ho pe ka o e fia pule le lolangi. Amen. Le o le pule e achieve ai. Amen. Le ngalu wenga fa missionary o le pule na mai ata to e pule te moni inga ia mafai ona fa tau nu le fina ngalo le atua molo na malo. Amen. Me la fo ile o le mafai o le fa tinonga le ngalu wenga ma me unga pena le mea tonu ana le na tau Yesu le lolangi ko restore ya tato e na ia mafai ona iai le malosi ma le mana le tato te fa tino nga luang fa misional mana ia le mele ona lima le fa mai fio mai Yesu ina ia toe au mai ia i tato o le paleri o nga luenga ale atua le pule na ave pena fau pena ngauia pena ave sel ti apolo ona o le angasala tangata o le mela matangofi e wa meltala a Paulo ya Kolose nga disarming nga e Yesu ti Apolo ku se la kwa Yesu i se ori o lai u ape o nga yame ko kingo nga ba kurong kama na no kwa Yesu wa meltala Yesu ti Apolo mai abai se la o le mela matangofi wa le ke fai mai nga koi au mai Yesu a o le ia fiola Yesu le lang nga fa melor kala Yesu o le pule male banga le boya o le me foi le o ke avakula ya o le ala te mau te tilo ile ngaluenga le na sau Yesu as a missionary foi le to establish the kingdom of God, to colonize earth with the kingdom, to bring the government of heaven to earth, to restore man back into the kingdom, and to give us the authority of dominion over creation. O lono winga la, o le pattern le o ngaluenga fa misionare Semau. Ele ia se sima. Nang mangko ele upo Yesu fa meltala Yesu. Yo to fa o mai ia ta. Yes. Yeah, you know, we have to follow the master's footsteps. Ale pattern le o mai Yesu ho le ia le mana ia mo le se mau ia ta. Ona ele o fa mai Yesu ho le fa pe yo alwa ka Yesu ele awala fa ya. Ele fa pung sala la wong fa. Ele o manga mai wa equip misonga le tua ile mana le malosi o le poto le mea mala mo fa kingo la ngalu. Amen. Usawa o le mea tonu ale ile fa punga fa sa mo fu ile fa peu wa nga kosi lau ki ele atua. Le wa o nga makwa fa ka oko le la fu ke viso. Mai le pattern. Mea la bala a fa peu le fio mai le nga fio mai le ulu missionary. O le petena ngai ka ngoi misonga le so le leia al tato commitment as Christians and as missionaries is to administrate the kingdom of God on earth. O no winga la al matafa yo ile tato o le kako o mai fo ile le kako ke ngalu lui to tonu le malo fa tau tai ale le fai kako ma vai ma limba pero sa o fa punga ba ia ku sa ka ko le la fa ngayo ia ma ia fa tino le mea le nga fio me ke viso e fa ata mai ata to awai monia fo ile o le mana male malo si male puna mai etu ai mana o mia Yesu ngi lima mangi vai ia moni ma pa mau man tu fa me o po Yesu fa peia ona awina mai o ultima o le me ko ile o te awina tu o to o longo winga te mau maka o mia kanga ka awina maka o mia wa manga o mia la o wai o te no pomo o mafau le matau tio le mele ko kasi ale misonga le nga fio mo le lang o le mana onga la le ke viso ia misonga le ke viso sa le ai mana tuola nga o Yesu asa ile nga pa ir kembida ala sira pia le Yesu o ke siango ia fia misongale lau ke mga amia le nga pa ia absolutely instead la mo misongale ia mau le nga pa ia pa mero Yesu e au ngala ia o kope wa awa ulea ele ke pa ia nga pa ai pa ile le fio mo le nga pa wale fio mai no fio se kanga ka skokas awa alu lo tanga se laulu se pulu le ngai ngai fa mer kus pa ia wa fa tu tu muina bala ko so se ke sian no ala pa no po wina e manga o e fa misongali ele ka fia ele tu le mo yo nga pa ia fa o pe absolutely ole maka kinga ori si me ho ile ole maka ki ole me le because
A o ia Yesu le tino. Yes. E kasi ara ngopoanga sa ia Yesu. Yeah. Akal ngo Yesu I Otahuhu. I kaiminge. E le mfainga ia Yesu o Glen Innes, o I mere mau ke ia Henderson. E le mfai. I le kaimekas. But inga wafio mai le nganga po ia fa kumu uma misonga. Se le ana pa lai. O lai ia le nganga po. Absolutely. Absolutely. So le kau kia le bele le fa mai. Wa au mai la le ngaluenga le ya tato. Administrator le malo le to. Why? Because we are entitled and merciful. We have been called. Every Christian have been called. Has been called. Yeah, absolutely. Talking about the dominion over creation. Amen. Christians are the highest authority on the land. Christians are the highest authority. O le wingo la fam talanga le. Fo ile o Kelston. E ono mo fainga avea ma missionary. O la towia o le highest authority in the spiritual realm. Amen. O le winga la fam talanga fo ile o ke fa ko le highest authority. Awa fo I o kanga le fa o la inga, mal kanga ile ina pa yo le tu. Ile ma fainga ru se ke mo. Amen. Ai mai se ala ia fainga fo ie ele ma fainga o ele malo se kanga ke pe ku guli o ke mo. Mankuala o le power of principalities le ai o ia miso ngale so se ku. E ke savani lo le atu nuna. Wa ia ile authority ale atua ia te oe wa fa apea oe le highest authority ile la ele elena. E mafainga e operated as a missionary for ile through the power of the Holy Spirit and through the power of the authority of dominion. Amen. O le wai le tangata e mawhai ai onga operate so se atunu. O le mea la mana ia ni Semau a apea e o tangata le ngalu ngā misionare. You know fo ele ai ma se me ke onga popole ai. Because o laua ia le backing behind you. Amen. Not only that God is standing with you, but the Holy Spirit is also inside you, above you, before you, behind you, beside you. Kusai, Pastor ole se foi le se so ni po se fa punga mana ia pu ia. Yes. Le tate no mo tai te le mele. A alu le ke siano e fa missionary. Ole wa tumu ile nganga pa ia ole wa ia le mana mo le pule mai le atua wa ia te ia le upo le atua. Man, he's so dangerous in the area like ia. Absolutely. Anga ile maroti. Dangerous to the devil. Yeah, dangerous. Ai atu mai le va fenga ia matangata so fu o lai na obir pa na ko wina. They are the answers to those people's problems. And they are the authority of the So Halleluiah. Wale si lale me se mau le wai ila wa tilo I mea na mawhaia o na transform ele tala ni lei. Ia, ala winga la whamtalanga fo ilele. So se mea o i tangata Kelston pe o fo I missionare. I think ola e expect ele to dominate Kelston ma missionare in the area of politics. Amen. For ilele education. Journalism. Or for the media. Family affairs. E kakau onga. Every area of society. For ilele o le winga la tala for ilele ele fa pe a commission ale fa pe nga le o Afrika pe o isa ku ule ai. O le tato fa missionary, tato fa missionary I tu tonu ale tu ule tato te ai. Ya ai o fo isi mission ale wal a mission ale u maka ke sia. Amen. Le winga la fa mtalanga fo ilele le mai ele tu tato le ability le mal anointing mal fa manu yanga. E mawhaienga kakao e dominate society. E leo se upulanga le upulanga dominate. Amen. Ai o mea ho'ilele e te tau na wa mea monia. Awa pea o le education o lae e whaauruhulu ile. I le tangata whaola ina. Lae na awina ile atua e wha missionare ile matanga luenga le ofisa wa onga. Awa pea la o le tangata lae whaauruhulu ia ile ofisa wa onga. Ia wakako unua la le mea tupu I tamiti e ilo lo ifo le a onga le. Amen. Aya. Olo ia ile fa unga le nga. Kelele influence pale. Kelele influence. Yo a pe ho ila o le tangata le pale mia, o le tangata fa ola ina
o le misionare i te tonu o le whainga malo. Ia. Wa ka ko le le ala o whai unga fo ima mei la loifo o le whau unga le pale mia whao reina. Ia o iei le mano le atuolo o iei le nganga pa ia. O ka ngaka fo e natu ngu tatou noa le impact le tangata le Amen. le te ita iei le malo. Ia, makua ke le la. Ia. Ke le la. O le mewa ila lea. O tangata fo iei matanga luenga ia kai pe o le ofisa wa onga o le journalism po le media o ke fa ko so se matanga luenga e fa ulu ia se misiongan awa launga e mi te fa misionare Amen. ia po official leo po fe la vala e fa ulu le o tato no ala o tangata mai la loifo le na fa malunga le na te ta i fa ola ina nga awinga o le misionare ka ko lo fa mangianga le tu e maua Amen. O le ta o le mele te sauno ai o le whaapunga fo i lea fo i ina ia ele tala fo i lea tua le whai ia isala elu le tukso nomi. You are the head. You're not the tail. You are above. You're not underneath. So ole winga it's not so much ele whapeo se whaamawalunga. No. Ia taula i lau ngalue fa missionary po pia labo po pala awo ile tua fa amori ina o ile tua si tia lo tulanga ile tua tonu le fa ngamalo tonu nga o le mtanga le ngoa onga so se pisinisi so se mtanga le ngalo fa yo o ile ke CEO. Yes, you are there for a purpose. Yeah, you are there for with an assignment. O la yela assignment. Yes. Eke le dominating ala in a way al tangata. Ai ke kampaya influence tangata le ngalo ro te inga. E ala ile pina ngalo le tua missionary. Yes. Ya e loa o la ke ngofo not only you are an CEO what you know a CEO but you are a missionary there. Yes. You are being sent by God to be there. Amen. Mo mea uma e ka kaunga makua ia umai so le peia o meo le malo le atua le ole me foi lea Semau pe foi lea na no tiltila wia matata no foi malpula onga ele mele mana omia o tangata ia o i le onga foi le train mai la fa missionary ele va pe you are not there not necessarily va pe e ke alu fa missionary le sia tunu ele ia mafai ona e a onga ona e alu no le official a onga e te alu no official leo e te alu o le missionary ala ke fainga luenga inga ai nga sente ai o ele tu e te kai pe o kala ia Josefa amen io ele mena sente ai Josefa me Josefa ele ai au ko ke pone le o ko o le tu le nga winga mai o le tu ai kilo la ia God sent Joseph ala ko le Josefa ia pale bia o we know what happened to Egypt ongo le influence le mission le ka senta ele tu ai ole taua ole mele wa ta fa so le ne fia fa fongo fu ia tato tu no me se malo la ke siang ina ia loe tato there's always a purpose why God placed you there yes ia lo na mafuanga na le fa pela o te ito tangata ke siano wa fa manuia le tu I have to ask the Lord. Ia fai lo mai o le halo de mafuanga na le tu o le halo na fa mo ele nga on kalu sa ile kupe ele nga on kalu inga ia vai mai ka nga o le o ka ngo fa lungo fo le pure no ia lo na mafuanga o risi metau ia mama na ma so se every lava po se no fuanga o lai se nganga e mana mia pautanga that is a mission field that's a mission field on me foi na foi le de tau ona broader kako kilo i ngalo fa missionary ele fa pena missionary o Afrika pe o ele ai ele i mo fai na tato missionary ele me ala te fai ngalo ngai awai ole o vaenga umole lalolangi i New Zealand Australia so se tunu e ka kau infiltrated foi ele kako missionary amen Semau o tele si va nga sa mato o nga kai lelo o le si va nga na e mato tata no si la to e pe un malo e fe au fa mai le o ko ke le si va nga o lo ia o medical doctors o staff nurses o teachers a le mafu anga le mena o mai lelo
e umaloto e fo ila nga luenga as a missionary i la ko nga luenga ye medical doctors o lo ia ko le ko kele ko pe nga ma tu zen amen no ma to tilo lo le ia ele ai e ka kau nga ko adopte ka ko le mindset to mission ele fa pe nga le o fa mission nga le fo le but we can be missionaries to wherever you are ole mea la le manao mia, e manao mia le training lea. E na ia equip pa ile tangata lea, po ile le e ke koe fo i le loa, pe ke koe fo i whaia onga, pe koe fo i le fo mai, po le alawa ni me toe fo ia. Ia ai fai mamisio ngale o, isi atunu. Ai pero winga lau tala fo ile, ka kaunga koe wha alau te lela, i titi al tato kilo le misio ngale. E le nga o le o, isi atunu. E mawhai ona tātou to e fo i mele en kako whai ngā luenga as missionaries. O le tāu o le mele wa e sauno i lausunga le teita. O le tūlanga lea fo i le wa. A le eise malamra manga whapena i a tātou. Ia e tate no fua whape i a ngā ukanga kai o i a whirika e kaunga o rang whamisionari. O le ang whamisionari. E haoa o ina wha au penga i nai ma tā penga i nai le kerusiano. Ia a uma e a ora ke koe fo ia lau loko te ke ngarue ai that's your mission field. That's your mission field. A uma e ke la ngonga mai le tua o e kaunga e ringia. Ia a ringia. Fa e le lau sunga mai a ringia. Ia. A fa pe fo alea e te tauna tu fo i le official leo. Ia. Le official leo. No professional nga e ke ngarue ai. Ia e loa. You are there for a purpose of the kingdom of God. You are there as a missionary. Ia. Ya mantua o mo tangata fo ele pero vinga la ta fo ngofu nge mo to tilo ele scope ole o nga long fa missionary o talo no al pula o fa tia matamu I think pastor fo ele de tauna tato tilo fo ele to redefine fo ele le broader sense of the word missionary ele nga le o fo ele fa pe o e te tawale mela e mega ia nga o nga fa mai o le se me o ke anu e o le se nga lu fa mission nga le se bele hai e ka ke le loa o le na e o nga toe fo i lo a inga pe te o nga toe fo i le ele a fo i le e ka le se le te nga lu hai amen but o lai wa uma nga train fa le le oi opportunities come e pule le atua ia o na o lo la ia le wa le mea tonu ana le te tilo au ia e fo i le te tauna toe ko kilo ko ai e ta to nga lu fa missionary o le tāua fo i le wai le utatu tano i professionals i meio o ngā luenga tangata pe o le loi o le accountant me papena na whape lo le si tamati whape ia nongu inga paolanga o kanka fo i le wai mako pa me salo tsungo le whai whatonga ni whai panga e sauda ang pamisonga la umefo me ko ka pisim ko ka mako ia a waku ai alu la a waku le sikanga ka makikilo i mongi le ko le fuo ka mako fa pera la ia soli kai manga ia le avanga le le ia ka piso malelo le vinga ngala tala fo le tonti tilo tato le product sense o le upulo le ngalo fa missionary ia fo le we will yet to explore more le area le aseba ai olisi me man ia lava no tilo fo le ia ele ngaluenga na sau Yesu fai malang to e fio elo ile lang ole fa tuina la le ole ekalesia le church ole ekalesia le uta to wa nei ole ekalesia ele va pe la o fa tu va pe ele ole mena sau Yesu le ole ekalesia ne fa tu Yesu ole fa ala potonga au mai tanga train ai ma prepare ai for mission ole si me foi le ia lo le tatu ele fia le tu ole mele ole fa no to miti matatia yo ka kaunga ye se me fa le se me foi le e fa pe nga nature ia le nganga yo a fa pe foi le e fa no ta mai tititia ia uso le ro fa e fa pe nga foi le nganga fa ola a whaole inga lea nganga. E ka kaunga iei se mafutanga po se kale se o le tino ke miso e a mai e whaafai lele iai. Ia wha matua lele iai. O le maa ngai ana se mau fo lele la au tila tilo strategy na mai ma missionary. Fo lele ile planting o lotu. Wai o le no tilo atu nei. Ile nā mai teimi. Ile whainga tā ono le means of transport. Le ala ana o mai ei. Fatutua e kare sia ia inu uma
Ia pe lan ta tolo ke kasi lungu istamo. Ai pe fa pe li ma lo ia. Ole mea moni ai. Ai Semau, ia Semau ngame. Iyo. Ole atato titilo nei ai. E pi e whaatata fonga. E ese le effective ole mea na tamwhai missionary. Very effective. Ona ole atale na e tau mai ai. Le lei ole mea ka ole discipleship program. Wau i e whaasoa. Whai lele ile anganga. Yes. E lem whai la ilo fo e missionary. Yo, ai me sia ka kousa apo. E pe ke la alo se me mamau fa pe ai. Mamau ke. Yo ko mamau. Se vanga fa pe o po si ba lai pe o la ku no yo fa ka ko wo o pa. Ka ko o le bele sa foi missionar. E le o ki pa si ba. O le fale o le tua po le kale si o le tino ke. E au mai ia nganga fa o la ina ko nganga wo liu ile. Inga ia ta pena. Ta pena ma au ino. Ia man tuala o ia kuso o lotu ia na fa tu inu. Ia kai pi fo le se kai pi se senta nga ole focus ole olanga o tangata Samoa. Awa e ke vai everything else is centered around the church. Ole ala vale lotu le te tonu le nu le. E kai pe o mea umala vai fai tonu nu is centered around the church. Amen. Fa ko fo ile strategy na fa o ngai missionary na taimi. Ia ulaya e o mal taimi it is still relevant. Amen. Me voy out if we are poleale kelo e kalesia. We still need to plant more churches. Provided Semau. Ole lotu na plant in a vision but not a division. Amen. Aba be ole lotu le fatu inga wo foi pusu anga disia ulogo ko. Ole ele se lotu la me na. O kele o fa la tonga le me na. Ole lotu e fatu le lotu ina au mai Yesu Keriso le vision. Le wharinga pe o le. Wharinga mai de lang. Matua o le mea pui nā le sau no Yesu ia Peteru. Yes. Whai mai le tala Yesu ingo whaku ia Peteru oe o ke riso le alo le atua. Whai mai le moro po Yesu vai le wharinga ngā wapa kuro ka mai au. Whau lo i lunga i ngā. Whau i ngā le karesia. That's the rock. Ma eventual la Semau. Po ile le taua tele le mele na fai e missionary. Ile planting o lotu ia e center around na io langa o tangata Samoa. Le la uta to lo nei. O le kelo e kale sianga le na fo mai ia o langa o tangata ele ngate ti tono Samoa. Po ile le o missionary na o fa fo wapi o kokongo e kale sia ia na o mai. Le la o mai fa te mi nei. O le ala e fa ia le mena Amen. Longo winga la. Ole mako irrelevant level ole strategy le na o mai missionary to plant more churches. Semau, I tell you, if there's any other time you can wait on a plant ikongole for ile into planting more churches. It has to be now. Yeah, amen. For ile pawa le ola ta ita fautuanga ia ila to matu ia ni fa linga mo le lotu. Ia fa tu le lotu e tu sama le fa linga mai le lang. Amen. A wone fa tu le lotu ona wa misa ma le fa au. Ona lu wa te fa ya tu. E ke kinga ngai sama? Anga le wo lo ho ia tau sanga ne wo. E ali ai wo o le wo me nga. E ali ai wo wo le wo. Ka wo me fa mo ia. Ele ele channel ka kar. Ai ka wo ke le me ne o lotu fa fonga mai fo ia tato au so. You know, po ai te si o ave ele tua se fa alinga fa tu se lot. O te fa atu e kusa pe se lau loku ngai o tau ele lava lo. Amen. Lele o ku mai fa sa o mosalemi ia. A le me tonu ale le na mai ele tu e ta tau o le fa tu wino e kale sia. Amen. Yo ia. A le me la le mana o mia vo ile ta tau se ma. Ole fa punga fo e su we are the head not the tail. O ke kali kongo foi, o le fina ngalo le atua is for us to go into a location or a country and take over. Take over in a spirit. O ke le ofa take over, ho le ka ko fa se ku. Ia nga take over le hai. Ele fa amerikeli al pengon. Le hai. Spiritual. Spiritual. Ia. O le venga la kala ho le we walk into a country or a nation ia nga ko failo le ia kia polo ma se sa kangi la le nga ye kongo le area nga. Ka wa ia Satan, your time is up. Run. O kasi o le tau o your mele ke sa moi pas. O nga ia mama la mai foi la missionary. I'm mission. O le strategy foi le sa fai le atua ia
ya Yosua Yeah. ina ua tau atu i whewhoingai le nufu le Jericho Jericho. au le strategy ya la ma le plan le atu o whai ya Yosua o Camilo o lai kalango le atu o pre-walk. That's how we take the territory. That's how we take over the territory. O longa makua i Camilo makapa toto ma pull down the strongholds in that area. Ai kau ke mako e fo mali ala ya ngala le winga ngala kala fo le vala awale atu ya tato le ngalu khamisingale. We go into a location or a country and we take over in the spirit. Le winga ngala fa mtalanga fo le awale ko kelo e take over lo lava e miso ngale in the spirit o ka ko lo a maka fo nga ko transform le society le ile mea kongwa le mga oile atu. La vatu la tau fau tau tino ngale mele te ua ngale tau sema. Ma ke o mai o tau. Ola le mea le kanga ka oki o tau. Kanga fi oki e fo le kele o meiene tutupu o tau. E ke vai oki ele leva mato iai. Ai mau o mai le sikanga ka oki o le kamai paka ho le kala kumako. Ia pe lua koru masinga ka lungu mako i o. Ai oki le sikanga te mua mai ka paka ale. Ale whanu o loa ne nalo i ole. Amen. Ia ele umia ele kupule meanga ai ko yoki le sanga kayo ele umia ai yoki le kanga lenga kongir ka makiki le ma al moto we o fa ku no kala ele mato vaanga so le kele me o tupu yo tau fa i le mato ngalu ngana e ma ke o mai le lima le va vea ia so uma ma ko mai lo kala ma ko lo ku ai ma ko prayer walk ako from boundary to boundary o tau ma ko prayer walking Semau e lua ma singa kalunga mako fo yel mena. Ele iko e ai ma se tangata na toyoti o tau. Amen. Ole principle fo ile principle. It's a formula fo ile wa mai le tua. Wai ole memonia te pio le mene fa yel telo o milkedi. Yeah. Fa te inga e ka kilo le memo atu no fo e ata mai tanga te tuno la to wa nga au. Yes. E ole memo mua la vai take de so se va nga au papenga. Ole ethos and ole atmosphere spiritual realm we win the battle in the air we win the battle on the ground once I ke konka inga lungo le air fa ngo fie la lo ground so pa pengala be inga wo ko mai ko sila ko so o ki mai le wala val nga ka mo ya so ele ke la se pikore ke lo va nga awale nga ke mongi e fe wa le ya fa inga yo la ngo ka ma fe o ki tangata so le la wo ko mai ni ku ma ko kakalo ku sa le wo ko takeninga ia lungo le vangi mingi mo ma ko pull down ninga la lo strong ho o le temi nga sawo i lalo ai vale nga yoi mai le nga ngole tu e kanga absolutely o le si me o le street ale tu o le mato falsa pizza mo ma te o mai le temi nga o le po o le street o Queen Street e mateo mai le telo po e ke vai e leinga ko ai ngala wang hoi tu la wala o le mea o le papa finge ku ngala wala e o leinga ku le mateo wala le eu pe fa pe ngala ko so komam komo awa mateo no na o mai mateo le tu yo amen ya ma ko mai lo hoi fai le ma ko ngalu nga prayer walk o le Allowing Allah Ta'ala, the Lord God has given us equipments. He has given us talents. He has equipped us. He has empowered us. Ole sa tatal no le vanga lona lima le o mena fio mai ke viso e fatino la. To give us the authority of dominion. Ole ta ua na ye lo ke visan. Kau ke whanga po winga lo kumu le anga poi. Ngai o le pule mana. E ke anu e ola me le anga ka ape me farkala pore ke kuuru me farkala pu ka kalo ku swafo e so. Va le o ke uru fare farkala. E te lola, va le o taxi no ho le mele. El farkala pu le mangi. Tu sai alu e matala inga i pos vale. Ya matoala pre walk ala ngol farkala. Ya matoala fa mato ngana. Ia o si sole te ia mata o vai pes. Na ho mai. Amen. Io na sawa ia le wa vem fai au. Ma wo ko restore. Mai ko kongo le malo le tu. Alo ia ra tala mo ele meglio the dominion over creation. Io. Semau ole mission. O ngalong fa missionare.
is the passion of the Father's heart. Amen. Ole mea fo ile le taipi o ke le lopa la fa sa mo sa ole passion but ole mea fo ile le pe sa pe ole onga tu tonu le ole loto ole atu ole tama. Fo ile le ina ia fa pe na ona toe fa fo I mai tangate I te tonu ole malo ole atu. Le mea la na la ta o to le loto ka ke le ko fe feeling ia la le mea na. Pa u ale mea le man la ole atu tato. Ka ko e fai ka ko malima ma vai fo ile le e toi restore mai tangata ia le mana ole atua e koe au mai ona tangata I te tonu o lona malo. Amen. Ole awala ho ile ole talia tangata e wa Semau ele ono walu le loku e ke sau I ko ngol malo. Saule. Ele ai ele ono walu le sa o lo talia o Yesu e fai mali I ma fa o lo wola. Amen. Ole mea ka ole restore into the kingdom. Ole si meta wo pulele ina ia ile vaenga le wa sau no ia. Ole talia ino ke riso. Usonga wa establishing ale malo le tu tongo lo takata. Yeah. O na wa fa vai ma wa fa mau tu winai. Ma fa tu winai le malo le tu. Le na fio me ke riso ya ma. Awa o ke riso o ia ole tupu le malo. Yeah. Mai ale ai fo ila ke riso. Ele se malo. Yo. I tell you, wale upa le te tu le upa le passion. Ai fo ele nau. Ele nau ole tu. Vai ele nau Yesu na o mai lona tali itotas. Ia ole sa kaulo ole ka ole ia tava wai I wasn't there but le ke fai kau le kuspa ia. Fo ele fa mai ona fa lava. O mea leo, tu so lona loto atoa, malona malosi, malona nau. Na sawai a mai tātou. I believe Semau. E te tau ona whapena le passion I a tātou. Mō le ngā ruenga wha misionare. O le mea muni e sa o ma wha e maktua I se lau pa sene le mele te sau no ai. O le a ano ma le o ngā tu tonunga le mua le lofa muti wale ma le lofa tu no le tu. Yes. Lea na lai au na au mai na. O le a ano moni po I lea ma le fatu ato o toa lea. O le lofa tu no le. Amen. Ele afa. Ia. O le the wholeness. O lona o fina ngalo ato o toa. Ina ia ola tato o le mea fo ngai kaunga makua fa au penga ina I o tato tangata. E kau ke o makako. E ka kau fo ngai le passion le ka ko Semau. Amen. Ava pe o le passion le ava pe if he took God this kind of passion to send his son and die in such a terrible fashion what lele. You can imagine what lele o lau tilo mai le tu o ta mai le langi ai fa tau tau na tali. Ia ole pese fa pungo pe ai ua ten away on of ponga ile alofa I sona tali. But that's how passionate he was for the salvation of mankind. Ale la ka ko hole fa pe se e ma ngo sa le fa. Se mo so e ka mai e fo le. E mo ko ile ma so passionate le me. Se e ma ngo ka sa le lo ku se e ma ngo. Ale passion le nga fa Yesu. Man, I tell you, he gave everything he had. Amen. All that he had. For the salvation of mankind. Ia leo mai ka ko ele passionate nga lu nga le ni fo le ko nga me fo le ai avango wa sa le loku avango ho sa we fai va pe ia anga ye o fa nga o kausi ia ia o me fai o ke le ia lo ko fai e ke longa e fo le mengi o ka ko me le se maua ala va to ala wa to tinonga to God be the glory la ka le when I heard the call of God for my life I decided to give up my profession. Amen. I just walk away from my profession. And I said, God, this is the end of my life working in my profession. Now, the rest of my life, I will serve. Wai sau noi le tūlanga I lau whai unga na whai. A tato wole le kola le atua ia Abraham. Whai mai le tala le atua na whai ia Abraham. Tu ulo ainga. A ingolo tama. Lonu, matangata o lonu. Sau anu mele. Au le mele pa yei au tangata o le nu upo le nu o Abraham mola sa ye o ulu. Yo. O ulu. Mantua la o ulu. O lona whaawin whaamatalanga. It's an area that is laid despair. Toi ngā mea po ilele ua matua tu ua o angi se confidence o le aso whaatutuanga o le aso whaalongolango manga sa iai mea umana e confidence whamatala le atua tu.
tu longo winga give up everything ai se ai foi lai na alu lo le Abraham o le ata fuila na o le bala o le atu e tato ina ia tato e o tato malanga fuila fatasi male tu e fautang o le malanga fa Abraham e malanga male fatu tu e o fuila ina wa ngala ku Abraham kongo se ke mai kongo kanana ele umia ai onge you know e foi tempo apenga o le ala vore e ke mi ko ke o fa peso nga mai fika i ka le ko ngi fu onge you know ole me voglio se mau le tema na atu tuli ole passion amen foi le tangata ia maka ko ia o ka ko fa longo le opole atua foi le e mako i wi kwa le atua le me o lo na lo passion le foi le e na i le atua e na le mele o bala o le atua e na le ngalo I mean after all o fa la utale se o na mau fuck you know after all the day will come when everything else cease kako kulo le lumo le atua to give an account to kako wolanga foi ile mele wa au mai le atua ka le ola ka ke feola wa au mai le atua le ola le for the purpose of God Semau, not for your purpose amen o le purpose o le atua foi le e ka kau foi langa foi outwardly demonstrated how passionate we are to serve the Lord wa e sau no tulanga le man tole satar dan no e me foi le afa pe wa e CEO o le area nga le fa misonga le ta fe se matango fio se matanga wenga ai mala CEO i le passion le ta te tala no ai le la wa ko le atua fa manuia ia le ala e alu malon passion fa pe o la bangole le ia le ia fa le inga CEO read mai tangata o le makanga lu o langa makua inga lu ia le ngangole le atua mai alu mo ki ngo langa area le fa misonga le o le ngam ka ngaru ngai le ma se pa fi kau le ku ren mai yo wa man to se mau te rope man tua le ko si uso le sa speaker tato conference e fai sa mo o le tato maftanga fai sa mo na fa matala la uso le o le is a multi-millionaire from Australia lenga yo David na fai na natal fa mai o ko kele o kanga le fa o leina in the area of business wa o yo fai pising wa ko fo yo le loku ko kele o kanga ai fa mai la natal pe fo le fasili mai ya po le alma fo anga wo fa mangu ya le tu o langa testimony la nga fa ya au fa pising si mala o million ya le o le in the area of typing ia olo ma o kama yo fa ka tenga typing ai le no loku ai ke o taifa ko ai mangu ya la ko pising si ia nga e di fo wa fa tala le stama fa me e ni fo ngo ko yo ma le loku ko kele le winga la utala fo le nai lo ma tangata le passionate o si uso ia mal wala ole fa mangu ya nga le tua ilanga ia pisingisi wa lai on ave ia one of the top millionaire Australia o ka kilo gila ole matua is significant ole mele wala au le tua ya tato le fe lama le mele ko le tua ai api ila ia ilo passion le amen e lo ma ka kalunga awa te fate to ele na se me ele ai fa mas ka ko nga yu au ka fa nga ele atu pe ava pe ke le nga le atu a kilo le ma foi ma ko wela le passion le te tala no o i ole ama fa ia le Cristiano le o le area le nga lu ai ma fa missionary ai ole ama fa ia ona ia Polokalame le nga le fefe e fai le ami tonu le atu absolutely because ole passion le ole fatu ato toa ole fina ngalo le tu ole no fo mai yes po le ana o man tua po le mele te sau no i sia foi au ona le na ia fa matalai na wili atu selisio na wo foi le fa olaina e fai foi langa pisingis e la ku se yaki pe ye wa mai wa fi e ka i wo ka usanga e sia ke kwa e le o ke le asanga polofik e pe ole no molale le income fa kurole alu rol te malo sia ki mo ala ya tusi ma o le apil te malo le fa mo wai ya le in ma le auto le o pesingis sia ki ngola okay ya alu fa kurole lang ka o la warehouse o ki kilo po le o le ka usu po pele lu po ma le la ku ngole o si au sia fa mai ki kilo ku o masingi ya le ku si o mama ya ia le po ma siamang fa kurolo lang ka
O fe me mai o masingi yo. Pe me no markala alanga wore. O masingi mai sai ngalo ke ni mai. Aku jadi ni patah. Ya ko lo markala kakale. O ira le liki ere. You know, ko nga me po ile ele o ese person e fa ile abio tono le. Makuale ise dia. Iyo. Ya well ole winga na la tala ho ile. Ile mele wa mai ile tua ya tatou. Kau ke o e fenga lu fa misionale. Ile amio tono le tu. Amen. Semau nge te ua matata mia te tele itala no le mele. O ile ngai ka ua. Ole pe ile when Adam lost the kingdom. When he lost the Garden of Eden, it really means that he lost the kingdom. Ole mission na Yesu na sawe fai. Na sawe to restore le malo le tua. Moko restore akamu back into the kingdom. Well, for ya tula le melia, for ile langa e taua. Te mantu foi se maul te mina na e se ata mu eva me kongol fakwa. Mua lava ole mera mua na tupu na fasioti e kainolo na uso a Peru. Ina ua ese mai te tonu ole malo ai oi fafu. Wa e saunol tu langa le wa tasire me ya malama ia le au ke siano mi se pana ule tu Yes. Ole lei lopo ole misi a tamu ma eva ole malo le atua sala yai momo. E mafua mai ona ole anga sala ole tembi ala na anga sala le na tupo ole le fa pita uli le meta ole oti fa ale anga. Yes. The spiritual day. Yeah. Ele ioti le tino. Yes. Ai wo oti fa le anga. Mantua e sengo le oti fa le tino ma le oti fa le anga. O le oti le tino ina ualu ese lo wanganga mai lo tino wa separate le tino le tangata malona nganga. O le oti fa le nganga wa separate le nganga le tangata ma le nganga o le atua. That's the spiritual death. O le oti la na le noti atamba e. A le fio mai lau Yesu le nga sa we restore le mele ka o le spiritual fellowship tamu ma le atua. Ya mantua la oi tonu le fatu anga e tena wai ka wale me le se mau. Sa ifo matapuai a tamu ile atua. Ile la maftanga ma le atua. Ai ino walu ese ma le atua. Ya o ingala pe ngale ko a maka ilo nga kupu le mele. Wale ilo e tangata le atua. Ma le to ifo tangata wa. I mean, after all, if you look at the history of the Lalolangi, ko avalu tanga ko koe me le lolo se mau. Amen. Aya. Nga le pau hoi la nao tangata na tupunga mai e tātou ne e whiona. Au te whai atu la o tala. O le a le mea wale o nga le koe ifo i ti tangata i le atua. And yet, nga la kou lo ma mai a ngoa ia le atua anga o noa e lofa i le atua. Alua whai ngā mea le tangata le loa e tangata le atua. Amen. O whai mea mai e kangaka ia le ifo le i le loku pura, ma le loku mosalemi, na o mai a ngoa o te vai kuala o tala te mau. A wha pēta o wanu tangata na whiola mai le lalo langi e teime le lolo. Ia longo wingo kako umanga mai le loko o pola o sunga kupunga mai a hamu. Po pepe o mai tangata tato. Ale o winga lala o tala se mau. Wo ese tangata and then they stop bowing to God. Amen. The way I see mission is to bring those people back to worship God. Worship and bow down to God. Amen. Mission is not eternal. Mission is not eternal. Mission will come to an end. Is to bring people into the kingdom. Amen. Is to make people bow down to the great God. Amen. There's no other God. The only true God is Yahweh, the God of Israel. Moni mafamao ni o te matua i o ulangolango ina le mele te sauno iai. Wa atao fo tu si fo le Paulo ya Efeso. Fa mele tala Paulo e uma na tu ui fo lalo vai o Yesu. Yes. E le ai ma se fa mai
o me le langi, la loi fo le langi. E o le atamai o le tangata, o le malosi o le tangata, o le tamau a ingo o le tangata. Everything will bow to God. Everything will come under one head. Yo. Peila o le mele se mau ho le te mana o tu le mele. O le aim o ka ko mananga luang fa missionary is to bring people to bow down to God. Le kako call mal kako aim le ai is to bring anybody ia ngo mai to tuli mai fo le e umalo kako ngalong fa missionale ai fa va longa ka wal e se sibe e umalo e hila se umanga fa missionale Amen. ole ifo ile tua e fa va le beanga. So worship to God is forever. Mission will end. Mission will ai or kai mi le o kako au mai le o mai tato le tu kai mi o kako misionga is to bring people to bow down to God. Amen. O le ila wa tilo ngalu fa missionary ia po ngalu ho le te ngalu ai. As long as we bring people to bow down to God, I think for that's what God expects us to do. Otherwise, pau ale me fa vavau e o fa vavau o le ifo ile akua 24/7 people are bowing down to God. O a faina ele o mafainga ifo ia tunu ile tua. E o le mea kongo lang o le lu ilanga le mai akaku. Amen. E o wala ka ka ye usida ele o i loko ele la ke le lo le tua. They are not bowing down to God. Our job is to bring them to bow down to the great God. Ole matua fa maoni au na sa ngonga. Awai a fa pe ole tau te titi lotu lai fole si po. O lai fole si le ngata. Se aku pua pule le lai foi. Yes. Ya aku mai foi ele o se ngata ele se povi ala i fole si le kupe. So o lo langa liu na tangata uma i le atua ma whanau fo wino la tu wanga ngaluenga le avenga e kako misonga anga i le whina ngalo le atua ia i lato. Ia ma i folo mangaka kai leri o kwa makango fia ngami. Where God is not known, he cannot be worshipped. Where God is not known, ele worship kanga le tu. Ale loa kanga le tu. Ele ifo kanga le tu. Amen. E moni pa maun. So our role is to make God known to them. So we must make people love God. People that don't love God, or the simple kakungaluenga, is to make people love God. The reason why I love God is because Tavale Mataya showed me the way, and through him, Malanga ministry, I love the Lord. Amen. You know, why do we love the Lord? Because somebody actually showed you God. He showed you God. And because somebody else helped you to know him. Amen. And as a result, Amen. Oh, I love nga instrumento ilo fa ol tanga male mengo. Le winga na la tala fo le ole me na fa ngata that was a missionary work to you. Amen. And as a result, you are now bowing down to God. Ele tsi ka ka ke ngo va ke wi fo le ku nga ke le lo. It's tau na ifo tanga le in a way lo. Le winga la tala ka ko ngalu fa missionary tau te o mai to make God known to them so they will worship God. Otherwise, they worship God. Ele mafai ona mantua e taua le mana malama. Yes. E taua le o ina e taua le fai do atu pe o tala le apostolo Paulo. E fa pe fea ona fa longo pe a fai e se leo el wa. E fa pe fea ona o tala le pe a fa pe e se au ina. E whape po ila i tangata ia le tātou te wawa i atu, ele vivi i le atua, ele tāpua i le atua, ele alolofa i le atua. La whape peo na lātou lori me tau le alofa i le atua, ma le ona i le atua. Somebody needs to explain. E te tau no i ni misionar. E te tau, o tātou la misionar. Ia o le tātou mea nai whai, o le temo le stoi tātou, ma i le stoi tātou le matango pio le atua, ma whailu atu ia lātou that we are the lovers of God. And we are the worshippers of God. Yes. Yes. Ia nai whape, ia pe funa e sau le ia. Ia ele o te pose li loi.
ia o la taita fo isau le whaotanga la tau ia. No whaora ina i le ministry a si tinale ia leti ke po. O inano whanau po winai. Muri ane o walu lo i le Youth for Christ i le temina. Ola kung ele kele se pikole le awa o male la unga ino le upa le atu le sunga la apostolo o fai langi polo. E peo inalanga troa tilia e roto mata ropa ia leri. See, nations of the world will not worship God until they know God. Amen. Ole me foi na le ona mana mia te le alta to foi le honorable le tato ngaluenga ngai foi le preaching the word of God and sharing the word of God, because otherwise le me fai ngai fotanga te le tu pe ale malama. Amen. Well me ngai nga mai ngi tangata mai foi le tu ono malama. Le tau wa ile susu nga fasa ye nisi foi le to tono tangata. On tu le atu i to tono o foi le o le tangata. Ia le mawhai e mawhai ai o na ngā lala i le atua. Tangata uma ia le ifoi i tupua, e ala na o ifo, ma o worship. O lai ai le langona na i to tonu na create le atua, ai pangale. E ala na o ifoi me whapena, e le o iei se malama. O lai whapela koui o le true God, le ifo iei. We have the true God. Hosea 4 verse 6. Ioi. My people are perished because of lack of knowledge. Ole makua I desperate dalava ole manga o mia tato. Ole ave le information le kanga. Ina ia mala mai la to. Na ton minute ye to ta Polokalame Semau. I pay for le ole te tilo. Ile transformation o Samoa. And through Samoa, waleta te tala noa ngalung fa misionare. Pe o lea nga fa ola ina Samoa, 9 years, kalung kaungu kalelele. Ai o lo misionare. Mera la winga la tala fo ile transformation Samoa, ma le suinga o le culture, ma le constitution na Samoa. Nga o ngoi misionale. And o le transformation o Samoa. Nga impact e veri kele o mutu Pacific. O le winga la tala fo ile. Pafi kai le atua mo Samoa pa jola ulu I le Semau. Pe maka e mawhai o ngakoi restore le missionary heart le o tangata Samoa ngai ai. Awa ai kiro ko kero si whaiwhi awe no. Wa seto I nuu lau whaiwhi awai. Ai pe o lato mawhau. Ele o le vala au mawalungu o le whaiwhi au le ngu o le vala au mawalungu o le alu hoki le mission fio. Amen. Ila ua whai tau atu I le tala anga o missionale ngau. O le winga la o tala fo ile ta fact in o kaungur kale le lay transform Samoa. All on a missionary. It cost them. Most of them never came back. But le mena tupu fo ile those nations. La le me wale nga ifo ban watu ile tu. Wa kilo ngai kanka missionale nga mafu nga ifo kanka ban watu ile tu. Kanka Samoa. Amen. Missionale Samoa. La le me wale nga ifo ile New Caledonia ile tu. Ai kilo ko kelo mission ngale ngo New Caledonia kaka samo la me wale ngai fo ni we ile tu ai kilo ai kasi de samo nga eventually ngai la me wale ngai fo kaka papu ile tu ngai fo kaka papu ile ku ongo nga ole winga la tala fo ile those people are now worshiping God because they now know God. Ale mafu anga ole knowledge le ngamu ka o mission ngale nga sacrifice o. Ole meana le te tilo nei. Ola uka kalo le tua ia ko reignite le missionary heart le ka Samoa. Ena ia toyo. Ale te lon mafu anga menga le nga ignite le menga because it was like the number one priority ale ekalesia send mission. So everybody was talking about being a missionary. Kai mila ngai se mau. Wa tau le to tala no ngi singi mea. Ele e se asa ko fa longo ngi kalongo ko kalongo ngi mission ale. Pe ole winga na ole mafu anga na le ina tau fai Polokalame ni. Ya to raise le awareness o tatu tangata tatu fo il mele sa fai tatu tu a se mau. Basta wa e manu winga o sa mo na we inde te mine. Basta wa e sa no tu langa le pe fa matai ma fai na to la langa. Ai atia wa e mawhai.
e mawhai ana toi la lang. O le kakalo la ngā le ua ia Semau. Eo, mai, according for ia e peo na tātou malama ma tātou whaalongo iai e le ngata i le whaalinga na mai e le atua si tātou ta mau whailangi polanga i le mamaru le o tātou whaatali e. O ta whaalongo wai taru e neino whaalongo i po i le tala noa i si po i au nā le atua o matamara whapea, and they were talking about the coming glory of God. Yes. Ole no o whalongo le vai yaso le te disi tasio o rapai tu tono Israel. O tangata sai tu tono Amerika. Yes. Ai o tangata foilele e fai pisinisi. Fai maila na whaamatalanga. Ua matua te ia ina o whaatu le atua. Close down lo pisinisi. Fai mailo matala le atua. Aloe ave kupenga invest in the charity. I saw I'm going to send you back to Israel. Whamatala mailo le tamalu. I le teimile nei le senga o le kalena wha Israel. Ma le kalena le masani i tātou le laulangi nei. Whai mai o le teimile nei. O le teimi o le anganga pa ia o le wawhio mai le anganga pa ia i le sila sanga e le iwa aia mua. Ai o le au mainga nao tangata i le whaotanga. And I believe, me waina leo te matua i yoe alo loto. God, through the power of His Holy Spirit, can ignite again. Yes. E mawhainga toi la langa, ma toi langa ia loto. And I believe, a whafonga mai lea tunu, mai se whaila au kewisiano. O lai le tate tala noa. But something is happening within their hearts. Yes. Ioi. Al me whaila le Semau, hoi le wai. O le coming glory le te talo i nei. Was really not just to make people feel nice. Or the coming glory is really to bring people into salvation. Amen. The glory of God would come into the churches for the sake of those that are not saved. Amen. But the coming glory's main purpose is to bring people into salvation. Amen. Ana wala talata te mai taimi ole o le Polokalame le atua. O le nau ngai le atua a mai sa mai lona mamalu ele ke ia faali le atua a vilia. Me ba la ka ki kakalo ya sa umala vai the talo fatasi le kale sia. Mo le coming glory, but I can honestly say o le coming glory there is really for the purpose of the last harvest. Amen. The great kingdom, the great harvest. Lo winga na la utala na o le amingo tangata I tonu le malo le atua. Awai ele o se mea Fapea, ele se mea fatauva le mea mai o te iloinga fo awia wa confirm mai te tono le avion pa ele atua. The heart of God is to save people. Amen. And so the coming glory was really not just for to make the Christians people feel nice, le glory le la saunge in order to usher in souls for the kingdom of God. Amen. Vi ia le atua moni le le mafa maoni a. Wa le o tatu wa ngai atu le temi o le tau te whatali mo le sitianga. Yes. And that's the number one thing. They look forward to but before that rapture happens, the Holy Spirit will come in such a level, in such a move. Let the rain. Ole wanga muri. Ole nara. Ole asa wile anga pa ia. Ile mamalu si eso le tua. Ise meta ole sele ngateli. Ole amatuato tele ni nganga. Ole ato e manu malo ina. Praise the Lord. And I believe Otahuhu wa misionare engalue maya. Yo, leo di missionary when never pay now le worship center. Yeah, we are talking about the Tino Keriso. The Tino Keriso. Tino Keriso. I mean, Otahuhu was just part of it. Amen. But just to close, le Polokalame. Ole for le tilo the whole concept for le tono la misionary. Ena ia mafai o nga kou pai ma mafai o nga takia dai vai nga te itasia. Amen. Elenga o nga luenga misionary. Foi va pe o misionary. But we need to train the people and anybody to go back to the place of work, to go back to the villages, to go back to their churches. Ala wa equip la to mo nga luenga le tu. Yeah. Ono ta te mi se bau. Mi ia la vale atua. Praise the Lord. Aftai tato o fonga ia ono taimi wa umole Polokalame. Ya mo le atu le nga fa aftai. Fa ma no tu ela se upu la vale o le talfea ngai male tau tamali I male au tau fonga ia fa ma ngalo mai ia ya maua
Whamanuia atu le atua. Ia toi whaawau tato Polokalame le vai aso le Semau. Ia, amen. Ia le li, ia. La ngona lava na e tasi mo le atu foi le nganga whaatai. Lau sunga le te le tato Polokalame. Ia me se foi le au ngā lulue vi ia le li. Whamalo foi whaatai, whaafonga mai. Me se foi le whamao mawino lo teimi e te whaafonga tato mafutai lunga nei Polokalame. Ia mai e te tununga. Ia, awa e te whataringa tūli le wala awa le li. A whapeo na wanga lui atu le nganga o le atu ki ufua ia o e malo koe whape mai. Ia, o lo la kausanga fōua. I whamel tala tuspa ia. O le aso e te whalonga le si ufonga o le atua. Awa le whama alo lotua. Ma ia lo kali vui le aisaia. O ie se matu te uia. Manu te leina ne viavi Samoa whaatai mo le whaafonga mai. God bless. Ia lele, God bless. Ia, soifua ia. Pāse.